Filippo Bortoletto in 3, Lorenzo Ruffato in 4, Giacomo De Leo in 5. Nella prossima Luca Zivanovic in 1, in 2 Giacomo Cattai, in 3 Mirko Gigante, in 4 Tommaso Furchi, in 5 Samuele Scattolon, in 6 Leonardo Zanotto, in 7 Davide Pietrobon. Bortoletto 33,64, Ruffato 33,95, De Leo 36,35. Siamo in arrivo con Lorenzo Ruffato 1:10,66, Filippo Bortoletto 1:10,96, Giacomo De Leo 1:15,30.